abavuga butumwa bavugisha mbonyawe abaririmbyi nabo mwami turirimbisha mbonyawe waturemeye kuguhimbaza no kuvugisha imwe yawe Yesu nushimwe waturemeye kuguhimbaza no kuvugisha imwe yawe Yesu nushimwe. Mwebwe abadukurikiye kuri channel yacu Umucyo News TV muraba mwese aho mwerereye muri amahoro. Uyu munsi twongeye kuza tubona umutumirwa ya n'umushyitsi w'imena ariko muraza kumenya uyu munsi njyana bwa mbere yabaje kuri channel yacu ni karibu. Tubaye ikaze kuri channel yacu Umucyo News TV. Murakoze cyane. Ya wakwibwira dukurikiye bakwita nde? Amazina yanjye nitwa Laurence Iteriteka. Yego, Laurence Iteriteka. Laurence Iteriteka utuye muri Amerika, uturutse Afrika gute? Ntuye muri Amerika. Ya Laurence ndibaza uri umukristo? Yego. Ya ndibaza tayigino cyacu wa abantu dukurikiye ndetse n'abazatubona kugira ngo kizabagira akamaro wadusha amaboko y'Imana kugira ngo ikintu cyacu kize kuryoherwa ndetse n'abadukurikiye kibaje kugira ngo nta kibazo. Mana nzima, Mana kuri tubanje gushima Papa kuba waturinze kuva mu gitondo gushura umwanya tukaba turi bazima. Ni benshi bifuje kubona ko kanya bitakunze, ni benshi mwami bifuje kuvuga turavuga mwami bitakunze, ariko twebwe ntaje twaguhaye ni ubuntu bwawe imbaraga zawe. Turakweretse rero ikiganiro tugiye gukora mwami, turagusabye uturongore ubane natwe dutangurane nawe turangizanye nawe mwami uzobukoze banyantuzigama mwami nitwamara kukirangiza naho ujane natwe uturinde buri kimwe cyose mwami uturinde n'isanganya mu nzira uzobukoze usenze muri make yaciye mu izina rya Yesu Kristo amen. Amen. Urakoze Laurence usenzengesho neza kandi ndibaza ko Imana ibyumvise. Laurence amakuru yawe meza. Yego twishimiye kuba turimo nawe uyu munsi. Twabyifuje kenshi kuganira nawe nitwaronka umunsi cyangwa se umwanya ariko uyu munsi tubashe kubona akaryo cyangwa se umwanya kubona twagana nawe. Ni byiza cyane turabyishimiye. Wowe ubona gute kubona nk'umutumirwa musha twagutumiye kuri iyi channel? Genda byishimiye cyane kubera ni rya mbere ngiye imbere ya kamera. Yego. N'ubwa mbere ujye imbere ya kamera bisanzwe. Ya n'ubuzima busanzwe. Kuri channel bisanzwe cyangwa se kujya imbere ya kamera, kujya imbere y'abanyamakuru urabyumva gute? Byose ni rya mbere ngiye imbere ya kamera. N'ubwa mbere. So rero tudatinze twihuse nabonye uri umuririmbyi. Indirimbo za uririmba ntabwo ujya imbere ya kamera. Nabonye hari indirimbo ufite kuri online kuri YouTube channel. So bimeze bigenda gute? Ntabwo ndasohora video ziracyari audio. Okay. Ziracyari audio. So abantu baza kutwihanganira mic n'umuzo zicika ariko biragenda neza ni ikibazo cya tekinike ariko nabyo bitaraza Imana ndayo byo gukoresha. So ndagira ngo twihute rero Laurence uri umukobwa uri umusingo urubatse abakurikiye uribwira gukurikiye ntabwo urabwira njewe. Jewe ndi single. Uri single searching? Ya ntabwo ndi searching. Ndi single. Uri single? Ya ni byiza abadukurikiye rero bumva ko ibigwa turi kumwe mwiza wambaye neza ngira ngo mu cameraman aza kudufashamo nkuko yabyize cyangwa se yabyigiye. Yereka abadukurikiye uyu mukobwa ninde? Mukobwa kabisa umusingo muramubona gute?
nanjye nishimye ko ndi muri mukobwa mwiza nkawe we none ndashaka kubaza mbo wambye ngo witwa Laurence itera iteka so what meaning itera iteka kuba dukurikiye iryo zina bisigura iki? Itera iteka bisobanura umva Imana yarabateye iteka mukunzana je mu muryango wabo. Mbega muryango w'iwanye bateye iteka kukubona. Itera iteka urumva ni iteka umuntu aba yaguteye. Rero Imana yaraduteye iteka yabateye iteka mu muryango wacu. So none byaza gutworohera twaza kuganira Ikirundi, Igiswahili, ibyo ushaka byose nta kibazo kuri jewe. So Florence, reka twigire mu kigo cyacu umunsi. Waje uturutse kugira ngo ugere muri Amerika? Naturutse mu Burundi. Waje uturutse mu Burundi, right? Yego. Yeah, that's one indirimbo risa nk'ari sorry izina itera iteka risa nk'Ikirundi igiye ukuntu. So rero reka dusuhuza ab'i Burundi nubwo twasuje abantu bose bitewe n'aho baherereye, ariko by'umwihariko turishimye kuba turi n'umukobwa w'i Burundi from Bujumbura. Bujumbura. Ayo Bujumbura turabasuhuje ab'Ingozi, ab'Ibitoki, hose turabasuhuje bose bakomere cyane. Ariko twibagiwe n'abandi bose twavuze ngo abo abatuye ibihugu isi yose abazashobora kutwumva turabasuhuje. Abarundi rero bazagukurikira ni iki wababwira Florence? Ndabasabye gusaba bandanye banshigikira, bandanye bakurikira n'indirimbo zanje. Yego. Tutarinjira mu ndirimbo zawe, ntabwo wari bakumbuye kumva bavuga ati Florence yari yariyegeje gutuza ahantu ari none turamubonye Florence kumbe yagiye muri Amerika, ntabwo tubizi ko ari Amerika. None abantu nk'abantu muri famiye batari hano bari hirya, nta kantu gashasha wabwira? Niko ndabakumbuye gusa, ndabakumbuye cyane. Barabakumbuye? Ndabakumbuye cyane. Nabo ndibaza ahantu werereye baragukumbuye kandi bifuza kukubona. So ni byiza rero numvishe indirimbo zawe Florence, zijya ndirimbo wabyiyumviriye gute kugira ngo uhitemo kuririmba? Zijya ndirimbo naziyumviriye nk'ijya ndirimbo ya mbere nayumviye bivanye n'ibibazo nariko ndacamo, rero cyangwa iranjemo bivanye na situation nari ndimo. Mbega uyiririmba na situation yawe n'imibereho yawe? Yes, indirimbo zose ndirimba abaruzima bwanje. Yego. Okay. None indi ndirimbo ya kabiri ngira ngo baza kuyumva cyangwa se wanaza kuturirimbiraho. Namishe indirimbo yivuga safari yangu cyangwa se urugendo urimo ni urugendo cyangwa urimo usaba imbabazi. Vuga ati indirimbo yakomba masama habaye. Yamva nyene n'urugendo rwanje nashatse Imana inshira inzira mu rugendo rwanje ibandanye ifasha impa inguvu kugira sinde ku rugendo rwo kuja mu ijoro. None iyi ndirimbo nkurikije ukuntu nayumvishe numvaga uririmba usaba imbabazi. Ninde wasabaga imbabazi? N'ababyeyi? Ni Imana? Ni Imana. Imana asaba imbabazi? Wumva warihemukiye se? Nene narayihemukiye cyane. Warakoze ibintu bibi byinshi, noneho kwisaba imbabazi uhitamo kwicisha mu ndirimbo. Bavuga ati reka mbishe mu ndirimbo, Imana niyumva kabisa kabura ku mutima wanjye ibyo nakoze basi irambabarira. Unasema ngwarite mu nyimbo niimbe mwakisikia nyimbo yangu ataweza kuipatia msamaha. So yes, birashoboka. Nari narabisabye imbabazi no mu ndirimbo kandi ndogenda bicishamo. Yego. So indirimbo zose numvisha ari Igiswahili baye? Ni indirimbo imwe y'Igiswahili n'Ikirundi. Oh wow. Okay. Imwe ni iyambere ni Ikirundi, iya kabiri ni Igiswahili. So kugira ngo ubashe kwiyumvamo kuririmba ni impano cyangwa ni ibintu washakishije kugira ngo urebe ko byaza cyamo? Ntabwo novuga ngo ni impano kubera ko ndabikunda ariko ntabyo nzi kuririmba. Ariko ushiririmba neza cyane. Umva ndagerageza ariko nyene dushoka gakeya sinzi ko hano nyibona hafi wumvisha abantu gakeya ku iyo ndirimbo bumve. Ni
Ini safari yangu. Ndumva indirimbo icuranze neza n'umuntu yakoze umuhanga. Wow. Indirimbo nziza cyane narikunze nariyumvisha nari numva injyanye ahantu. Ko niba ufite sound nziza urubona ngari impano ko uririmba neza. Ndagerageza. Aha ngaha urimo kuvuga ati Mana ubane nanjye mu rundo rwanjye. Lefre kavuga ati umbabarire naomba amasamakwa. Nako ndabwira Imana ifashe kugendo rwanje kubera ibintu nariko ndacamo numva bitoroshe muri jewe. So ese wabasha kubwira abantu muri make Florence ni ibintu kiwaciyemo bibaye batari ibanga wumva bigomba gutuma usaba Imana imbabazi? Oya ntabwo no bivuga ibanga. Ni ibanga ryawe. Nibyo. Okay. Ni byiza kandi bagana tutetunesha abantu amabanga biri ibanga ariko Imana irabizi. So Florence mbere yo kuririmba ni iki wumva cyakubabaje? Kavuga ati kino kintu sinzokibagirwa. Cyambabaje ibintu naciyemo umunsi nuze kigaragara ngo ntabwo bikigoye kubwira abadukurikiye bashaka bafashe namenye ko ibintu nibyo turashobora kwitwara gute. Okay, ikintu cyambabaje cyane ni umunsi umwana wanjye avutse ashavuga afise ikibazo. Nje ikintu cyambabaje cyane ntashobora kwibagira mu buzima. Ugiye umwana wawe yavuka ashavuga ikibazo. None ko byadukurikije mu musingo ibyo umwana bijemo gute? Umva abasingo ni babyara. So no bisigura ko uri single mama, alright? Ndi single mother. Single mother. Okay, single mother. So ubwo ikibazo cyabaye ikibazo ku mwana avutse avuka uburwayi. So pole sana ariko ndizera ko Imana ni umubyeyi kandi ni umuganga yita kuri twe adashugurika kandi azamwitaho kuba ariho hari benshi bagiye we kuba ariho n'uvango Imana ifite umugambi kuri we. Niyo mpamvu n'ijya ndirimbo ya mbere naririmbye. Yego guca mu bintu bikomeye. Yes. Okay. So urumva mbere yaho yuko umwana avukaho nta kibazo ni sawa. So after yo kumana avuka ukumva babaye ni twe turabaza abanyamakuru nicyo kintu cyacu dushabira ngo abadukurikiye bafashe bamenye ngo ibura gutanga message agashyira hanze abagira ngo icyamufashije gifashe n'abandi. So none abantu bumvise ko mu kaboro kawe koko Florence umusingo akaba na mama ikibazo agiye kubyara umwana avuka afite ibibazo icyo kirakubabaza. Noneho nyuma yaho sasa ikintu cyagushimisha uvuga ati iki nanjye nababwira ko ari ikintu cyashimishije nawe kigushimishe cyangwa ukora gutya kugira ngo nawe ugere ku byishimo n'ibyo nagize. Ni iki cyagufasha cyangwa se cyaba cyaraguhaye kwishima ukavuga ati kino cyaramubaje aho kino cyatumye nishima? Ikintu cyambere nishima cyane nuko Imana yampaye umwana gusa. Icyo kintu ndakishimira cyane. Wow, nakwishimira ko ufite n'ababyeyi se? Ndabyishimira ariko umwana wanjye ni uwa mbere. Ni uwa mbere. None ko numva baririmba indirimbo nakarimba bakunda kuririmba kandi urakazi nawe karimba twumve ko umwana araza abana banga ni uwa mbere umwana ni uwa nibyo baririmba ngo iki? Ni uwa mbere Yesu ni uwa mbere ni uwa mbere yambaye amahoro ni uwa mbere. Naho nashakaga none umwana aje kuwa mbere gute? Imana ifite uruhande rwayo n'umwana afite uruhande rwe. Ubwo Imana ifite nafasi umwanya wawe n'umwana akagira nafasi. Nabonye uranditse kuri nani ya nuzavuga ati avuga ati umwana wa mbere mu mutima wanjye cyangwa se umwana wa mbere mu buzima bwanjye nibyo. Ari uruhande ari uwa mbere n'ahandi Imana ari iya mbere. Byumvikane ko abana ubonye umushaka uramukunda cyane? Ndamukunda cyane gusumba ikintu cyose kiri ku isi.
Okay. None mu ndirimbo uririmba wumva ushaka kugera he, intego yawe yo kuririmba ushaka kugera he? Shaka kugera Imana niguriye. Imana guteguriye. So urumva wihagije cyangwa ikine support? Nyine support. Okay, support y'amasengesho, amafaranga, time what? Oya nta mafaranga ngene, amafaranga ndayakorera. Urayafise? Nibyo. Ya France urafite nanjye urazakoma ku mahera ndumva arayagwisha. So nyuma yaho urumva mu buhanzi bwawe nubwo uvuze ngo ntabwo ari Imana ariko biragaragara ko ufite impano n'indirimbo zawe nziza. Ukeneye collab like kuba wakora n'abantu habonetse umuntu nkawe cyangwa se brother or sister uzi kuririmba akakusaba uremera ko mwaririmba mwakora n'indirimbo hamwe. Navyemera. Okay. So ni byiza. None nakubaza kuki wahisemo kuririmba no ugahitamo kuririmba indirimbo za gospel hano hanze hari za sokra hari za hip hop ugahitamo kuririmba gospel, so byaje gute? Ndakunda cyane kuririmba. Ariko hari indirimbo zitandukanye, hari ama hip hop hari za sokra, hari indirimbo zitandukanye nyinshi cyane ziri hano hanze. Nakubaza impamvu wahisemo gospel, kuririmba gospel garirimba? Oya je nahisemo kuririmba Imana kubera bivanye n'ibintu nkorera. Ntabwo nuririmba indirimbo z'isi kuko isi ntakimariye. Wahisemo gukorera Imana biciye mu ndirimbo. Ni byiza cyane kandi Imana iguhe umugisha. So none utangura kuririmba nabo indirimbo zawe umaze gushira indirimbo zingahe hanze, ni ryari watangiye kuririmba? Ntabwo ari kera, haheze amezi 3. Haheze n'amezi 3. Ni ryari wabyiyumvishijemo ko ugomba kuririmba bigashoboka? Kuva kera narabyumvamo kuririmba ariko apana ku social media. Yumvamo nyine kuba umuririmbyi mu rusengero. Okay. So aho karimbo ka mbere kundi ko abantu baje kumva indirimbo iyo ndirimbo ya mbere ntabwo waturirimbiraho tukumva. Nta kibazo. Waririmba ntacyo ko ni yawe abantu bakumva ko kuri sound ari wowe nyine apana tutari kubabeshya. Nacho mfise no guha giwanye n'iby'umorera. Nacho mfise no guha mwami giwanye n'iby'umorera. Hari benshi bapfuye ariko tweho turiho. Ishimwe ni ryawe mwami ngushize hejuru. Abavuga butumwa bavugisha ijambo ryawe. Abaririmbyi nabo mwami turirimba ijambo ryawe. Waturemeye kuguhimbaza no kuvugisha imwe ryawe Yesu. Nushimwe waturemeye kuguhimbaza no kuvugisha imwe ryawe Yesu. Nushimwe nacho mfise no guha gihwanye n'ivy'unkorera. Nacho mfise no guha mwami gihwanye n'ivy'unkorera. Hari benshi bapfuye ariko tweho turiho. Ishimwe ni ryawe mwami ngushize hejuru. Wow, thank you so much. Great, good song. Ni byiza cyane kandi ndabyishimiye, urumva ko ari indirimbo y'ishimwe. So wafata no kuri iyo ndirimbo ya kabiri urumva sound yaza ya ndirimbo ya kabiri nayo iririmbaho agace gatoya nayo abantu bumve ko bimeze. Na kuomba uwe
ni ndefu sana Baba, nataka uwe nami. Wewe ni Alpha and Omega katika maisha yangu yote. Una uwezo, una uwezo, una uwezo Baba yangu. Wow, thank you so much. So ni nziza cyane indirimbo adukurikiye barabyumva ko uyu mukobwa wacu ari umuhanzi kandi ari umuririmbyi kandi akaba n'umukristo, nubwo turumvamo impano ariko impano urayifite. Komereza aho rero kandi Imana igukomeze, dore indirimbo zawe ari nziza. So wavuze ngo icyo wifuza ko bagufasha ni iki? Support. Support imeze gute? Uziko amafaranga uyafise? Support imeze gute? Yewe yose nyine ikenewe kugira ngere kure. Ugere kure bagusengere, indirimbo ziva ku mavideo, bambe ku ma audio, ukore video, kandi ukomeze utere imbere n'izi ndirimbo zose ushireho. Numvaga rero icyo twashaka kugira ngo tuze ku bantu ari icyo, ariko muri makeya dusubiye inyuma gatoya, wavuze ko ukora hano muri Amerika. Imirimo uyibona gute? Irahari, ni mikeya cyangwa irahagije? Irahagije. Imirimo irahagije. So wumva wishimye mu kuba uri gukora cyangwa se ibyakuneza no kuba umuntu adakora? Oya, biranezeza kuba nkora kubera nta kintu ubura umutima wanjye wifuza. Iyo uri gukora nta kintu umutima wifuza, amahoro bashaka kuyabona. N'abandi baza kubeshya ko amafaranga, ntabwo baza kubeshya ngo ushukashuke ko amafaranga urayakorera. So ni byiza rero kuba ukora. So ukurikije ubuzima warimo hakurya muri Afurika n'ubuzima turimo hano, ubona difera cyangwa se itandukaniro ari rihe? Itandukaniro rirahari rinini cyane. Muri Amerika ni heza, nta na kimwe mbura, ariko muri Afurika narabura ibintu bimwe bimwe. Afurika yarabura ibintu bimwe bimwe, ariko hano igituma ari heza nuko ntacyo ubura, icyo ushaka urakibona. N'abandi ukurikira barakubona agafoto keza k'umutuku ka wedi, abadukurikira birebe kabisa agakanzu keza ka wedi kavanzemo n'umukara, umusatsi mwiza wa wedi, telefone nayo bari gray, niba ari wedi niba ari black simbizi. Wabihisemo gute kugira ngo uze wambaye gutyo? Ni mama wigwitiyemo, ni papa, ni you choose by yourself? Oya, ni je nyine nakwiye kubihitamo. Niba wabihisemo. Wambaye akanzu keza cyane. Murakoze. Ni njye wambaye kubye kari keza. Yes. Ni byiza cyane rero, nuko batarebye buryo umukobwa nakomeye, ntabwo wabonye umusore mwazanye wazanye umubodyguard hano ukomeye, nta muntu wakunyeganyeza. Uyu bodyguard hano rwose arakomeye, nawe turamushimiye cyane. Dushimiye umuntu uri kubanga bw'ibyuma kuri cameraman Imana yaduhaye. Dushimiye nawe we waje kwemera kwitaba ukaza gutanga ikiganiro kugira ngo abadukurikiye bamenye Florence cyangwa ni Florence ni Lawrence. Lawrence itera iteka. Yaduteye iteka kweli. So reka mushimire rero, ni iki cya nyuma wabura dukurikiye wumva kiri mutima wawe mu byo nakubajije wumva kiri ngombwa? Babandanye bashigikiye, ndafite indi ndirimbo nshyashya ishaka gusohoka. Yego. Ubu mubwiye ngo ugize chance yo gusuhuza umuntu umwe mu Burundi, wasuhuza nde? Nasuhuza umuntu ari kumfasha mu rutsindi. Wow, nakomereza aho umuntu ugufasha kuby'indirimbo. Thank you so much, ndagusuje kandi ukomereza aho urumva ko umukobwa guse ku mutima mu bantu bose asi Burundi, aravuze ati komera ni wewe asuje wenyine. So ugize andi mahirwe ya nyuma yo kuvuga ati nsuhuje umuntu muri Amerika, ninde muntu wasuhuza? Muri Amerika? Yego. Umwana wanjye. Umwana wawe? Umwana wawe yitwa King?
Yes. King. Izina rimwe? Igiraneza King. Igiraneza King. Turamusuhuje umwana Igiraneza King, yazaba ari kubona, azakureba, azakumva, azamenye ngo mama we aramukunda kandi aramusuhuje. So, reka mubwire ijambo rimwe rishobora kuba ribabaje ariko nanone ryanashimisha. Ubu ngubu uriho ku isi, ariko Imana ikubwiye ngo iri jambo rikora ry'umunota wa nyuma, gira icyo uvuga wigendere. Ni ikihe wabwira Imana? Nabanza imbabazi kugira ngo n'ubwami bw'ijuru. Okay, so yisaba imbabazi bawe nawe rero. Ubwo ugomba so, kari gaciye murumva ahongera ijambo rya nyuma yavuga, nakwindi abwira Imana ati I'm sorry uze imbabazi kabisa mbere kubyo nakoze byose njye mu ijuru. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo ni byiza ko umukristo yahora yiteguye ugataza umunsi n'igihe, umunsi ku munsi tuba turi tayari, kuko umunsi utazi, umunsi udatekereza, umunsi udakeka Imana yogaruka. Ujye uhora witeguye rero, umenye ko Imana isa n'isaha yaza. Iramutse uje usinziriye wagenda, iramutse uje uri maso wagenda. So ngo ntabwo wabona umwanya wo kwisembabazi wawe nawe ukamenya ngo uri free, umeze neza imbere y'Imana. Okay, nahise imbabazi nobwira gusa umwana wanje ndagukunda byinshi amukagera. Uramukunda ubundi ukigenda. So birumvikana rero, ngira ngo nta kintu sigaje cyo kubwira abadukurikiye babyumvishe, kandi nizera ko kino kiganiro kizabafasha kandi kizabagira akamaro. Nta kindi wavuga? Bashigikiye gusa mu ndirimbo igisohoke, ni nziza cyane. Okay, thank you so much. Ntabwo twakwakira kuri channel yacu, iyo tubuganirize hata gushaka kwamara kugira ngo abantu bamenye ko uyu mukobwa akeneye support, kandi burya umukobwa ari umukristo akaba n'umuririmbyi, indirimbo ze ziri hanze arimo kuririmba, hata kugira ngo yereke abantu abo ari kuririmbira Imana, ashimira Imana kandi anayisaba imbabazi ko bitagenda neza. Niyo bagushaka kuri iyo channel kugira ngo babashe kwikira indirimbo zawe, ukwandika Iteriteka Laurence Official. Iteriteka Laurence Official. Ubundi mukurikira indirimbo z'uyu mukobwa mwiza arimo gusohora muri iyi minsi, waciye ibintu arimo kuririmba ukagira neza ngo ni mushiki wa Mbonyi Israel. Uwo musore amuzi? Mupaniki. Ndamubona mu TV. Barabona ku TV cyangwa se mu ndirimbo? Ya mu ndirimbo. Yaba ari we wabaye nk'intangarugero cyangwa se ureberaho mu kuririmba izo ndirimbo, cyangwa hari undi muntu ureberaho? Jende bakubaza ni bose baririmba gospel. Baririmba gospel. Umuntu warebye ukavuga ati uyu muntu rwose aciye ibintu arabikora bigakunda, reka nanjye murebereho yaba ari nkana. Umwe cyangwa babiri? Ni umwana wa brother wanje. Umwana wa brother wawe? Yeah, good. Reka nawe tumusuhuze, nakomerezaho, numva ko yakubereye akarorero cyangwa se urugero rwiza, twamureba kugira ngo nawe ubashe kumekinga songa yawe, kandi songa zawe zimeze neza. I like that. So reka tubashimire mwebwe abadukurikiye mwese kuri channel yacu Umucyo News TV, tukaba dusoje ikiganiro cyacu hano. Ikiganiro cyacu nagaruka, batarakora subscribe, mwuka subscribe, musharinge kugira n'abandi babashe kudukurikira, mudukurikire 5 yari channel yanyu, channel yacu Umucyo News TV. Bye bye. Bye.